nkunda Rocky cyane uramukunda cyane cyane kimomo kirabiranye muhuye se n'iki wumva kibanza wamubwira namubwira ko nza ko ndamukunda uramukunda bibaye ariko bya bindi bibaye ngombwa apana gukundana bya bindi basi ndamufana bon ikintu novuga kuri iyo foto mu bisanzwe mu mico y'iwacu mu Burundi ibyo ikwambara uko onya mu mico yo mu Burundi ntabwo byemewe bon mu mico y'abarundi turambara tukikwiza oya none se ndakunda Bruce Melody kandi shaje ndashaka kumubona ndashaka no guhura nawe cyane nawe niba ajya kurikirana ibiganiro bya Iris TV abyumve ko Brenda Kajara ashaka kumubona kandi ntago nshaka kuva no mu Rwanda ntamubonye Bruce Melody cyane bisanzwe biravana naho umuntu agusomye yasomye nga kwitama aha nyine biba ari bisanzwe umufriend wari wese urashobora kumusoma kwitama akiyansoma nga nari kumukubita urushe reka da nari kumumerera nabi ntabwo ari kumuhemukiye se kari urukundo nyine cyane uba bari kwa muganga yacaja kuyivutsa okay yes katubasuze kandi tubahe ikaze mwese mudukurikiye hano ni kuri Iris TV twizera ko mukomeje kugubwa neza ari nabyo tuba tubifuriza umunsi kuwundi mwebwe mudukunda muduha ibitekerezo mwamaze ukanda subscribe aho hasi ari ubwambere kuri iki biganiro byacu ushobora kwitukanda subscribe aho hasi kugira ngo winjiye mu bantu batureba bareba byinshi tubategurira mu byinshi bitandukanye tuba twagiye tuburana ngo tuganire kuri byinshi ariko uyu munsi turahari ndetse n'abantu baba bari hafi bahora bategereje ibiganiro byacu n'ukuri turabashimira muri abagaciro gakomeye abari muri za diaspora zitandukanye muraho murakomeye mumeze neza Imana ikomeze ibarindira aho ngaho ibugota amasimbi ndetse n'abandi bose muri hirya no hino bitandukanye bya Afrika twakiriye rero umukobwa kazi hari ubwo umukobwa kazi biremewera umurundi kazi umunyarwanda kazi umurundi kazi harya no okay no mu kirundi no umurundi kazi okay umurundi kazi usa neza cyane hano ni kuri Iris TV reka tumuhe ikaze twumva uko ameze twumva uko amerewe hanyuma mukaya tuze tuganira byinshi bitandukanye umeze neza ndameze bon ryoherwe urakoze ko sindaguhashaho naguramba sindagu akuri igisambo pe cyane ngo nziko abarundi kazi abarundi arabavandimwe arabavukanyi sindagusomye no tuma ndakugurira twasangiye byinshi ndakugurira gwawe sindagusomye ariko nabyo ni byiza akange nanjye bakazana bagashyira ukandi uri gusoma se bagita gake bakita ka exo nagasembuye ndebera oya nagaragaza Emilie oje nagafana kashana gari ifana jese nago njyanwa gasembuye ninwera fanta gusa okay ako nakajis iji yakayoga ndashuje cyane umuvandimwe Bakti uje kunda kuvuga iryo jambo ngo ji yakayoga abantu rero bakunda nzoga ninwe rutuji nk'utunguzo okay ni Iburundi turahari ako turaryoshye bameze neza umva arimo akantu karyohereye nakagafanta kweli ibaza ugafana rero ukagusindisha okay tugaye ikaze cyane aba kuri televiziyo yacu ndetse yaba no mu Rwanda muri rusange bamwita Brenda niryo nzi andi mazina yo araza kuyatubwira ari hano i Kigali no mukinnyi wa filime navuga yuko ufite izina rikomeye mu Burundi ari crew yazanye n'abagenzi be bari hano i Kigali nabo tuzagenda tuganira mu minsi iri imbere uko Imana igomya kudutiza ubuzima ndetse n'umwanya Brenda ibwira abantu mu buryo bwagutse nkubwiye ngivuge abanyarwanda muri tugira ikivugo ukivuga ukitaka umukivuga sibyo ko abanyarwandakazi batajya bakunda kwivuga ariko none wowe ivuge mu buryo bwagutse ese uvuze ikivugo ushatse kuvuga ikivugo navuga ko nabyita nk'ikisugo ngengeje gusobanura mu Kirundi donc ni nko kwitaka ukuvuga uri ariko mu buryo bwa gitwari ibikorwa nyine wakoze bikomeye
ni hantu umuntu ajya avuga ati ngewe ndikatihusha ndimbunda yarashebe ni nk'ibi oya ari nk'umusirikare ni hakwa kwindi barandiri bavuga ngo ndumuna ngo no landry promoter avuga ndumutananirwa nigirishije ubundi ngo atigirishije ntananirwa nigirishije ngo ari uko yigirishije gusa nibwo ananirwa ko atigirishije ntajya ananirwa okay ni muri iyo context hano uzanga umuntu avuga ngo ngiye ngo ndirutikura ndirutigana nishi sata nishi satura nireba akahita bavuga ngo nishi imibu ngo ndi supernet ngo kirabiranye intwari byahamye nkundaruki cyane uramukunda cyane kimomo kirabiranye muhuye se n'iki wumva kibanza wamubwira namubwira ko nza ko ndamukunda uramukunda bibaye ariko bya bindi bibaye ngombwa apana gukundana bya bindi basi ndamufana okay buriya nibyo nabyo birimo miliyoni birimo okay reka tubanze tumenye noneho Brenda ni muntu ki yivuge n'ikivugo niba ugifite biremewe shabanza atacivugo mfite bon ku mazina nitwa Brenda Kajol Ngabire ndi umukinnyi wa filme ndi n'umunyamakuru kuri Tramvo TV okay mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Burundi ibyo byongera ego waje ku brandinga ubu idarapo ry'u Burundi hano mu Rwanda mu gihugu cy'u Burundi BJ Biza beach ziracyakora neza zimeze neza cyane beach iryoshye ni iyihe Ibujumbura Zion Beach. Zion Beach. What about Royal Beach? Cyane ifite like ifite piscine nziza ifite donc iranagutse ifite ahantu ushobora gutemberera kandi rero ndakubwire kuyoga muhura ni nine kuva umva ahantu hose ni hano kono piscine nyinshi usanga ari agace kagufiya ahandi ari hari horero ebana almost ni ndende hose kandi jado muri iyi minsi ifise promotion ni kuvuga urashobora kujayo kuva saa moya n'inusu za mu gitondo gushika saa sita ku mafaranga 30 yawe y'amarundi mu kwezi ku munsi donc kuva saa moya n'inusu za mu gitondo ufise amafaranga 30 gushika saa sita bagufata neza baraguha nyene uvuze petit déjeuner byo yego urashobora nka petit déjeuner hajya anya ukagira na buffet n'utuju twiza turyoshe wifite 30 by'amarundi rero nta kwitinya nzokujana urumva yazanjana kuri urumva rero ko Zion Beach Royal Beach izo beaches navuga ko ziyoboye hariya ku bantu rero batazi Zion Beach ngira ngo ni hariya Bruce Melody yarutse gukubitira umuziki sibyo yego ni heza cyane tukumbira heza hasohokera abantu biyubashye bafite amahera mugabo bafite amahera ya arahenze mu kinyarwanda kirinde arazimbye nukuri nanjye nzishima rwose ari ahantu n'umuhanzi sokana nzabashimira je nabikwemereye ariko umva se ahubwo nuko bimeze hanyuma se ubundi nko ku bantu bakunda gutembera ejo bundi nibwo nabonye imipaka y'u Rwanda n'u Burundi yarafunguwe uramutse usa nk'urarikiye abantu cyangwa umunyarwanda uvuye ari abantu nyarwanda benshi bafite amatsiko kujya ngo gusohokera i Burundi bumva ko ari ahantu heza ariko niba bazi ngo bahita yerekeza mu kahe gace nihe haryoshye nihe hari amahoro neza uruhukira ukumva di sawa uramutse nk'umuntu uri ku branding u Burundi nk'igihugu cyawe ukavuga ati niba uje mu Rwanda nk'umuturiste sorry uje mu Burundi nk'umuturiste ahantu heza mbona ukwiye kwita ubanza byibanze nihe uje Burundi bon nkuko kwa ubwa mbere nari ndahavuze ahantu heza ni Zion Beach ni heza hama kwanza Burundi muri rusange novuga nk'ibujumbura heza presque hose ibindi ni bwiza cyane donc ushitse mu Burundi ntukwidoga kandi ntobura ahantu heza utemberera ikindi naco no mu ntara mu ma province nyene naho nyene haba heza cyane nk'Ingozi Gitega Muyinga asanga ari ibintu bitwika ese no haba Tanganyika irahagera oya Tanganyika ntabwihagera ariko haba hari amapisine nyene afise n'amazi ashushe
iyo hakanye iyo hakanye ucugenda muri pisine ifise amazi ashushe iyo wumva wishakira pisine ifise amazi akanye kigira muri amazi akanye okay urumva ko ari uburyohe Bujumbura hanyuma se uyangije Bujumbura Kigali wenda nurayitembera cyane ariko ari uburyo batangiye kuyibonamo wavuga ko bisa nkaho bigereranya mu bwiza nko kubivuga cyangwa ntabwo urabona ubwiza bwa Kigali bon bwiza bwa Kigali ndamaze kububona Kigali nkeza hafise inyubako nziza imihanda myiza cyane ariko nta beach ahari ikintu cyatubarije nta beach nta nyene nk'umuntu abashaka kwirikura kumva nyene ashaka gusohokera ahantu nyene akigira ku mucanga cyatubagi bita muturya cyane ariko uzagera i Rubavu urebe uko bimeze ari ama beach naho i Rubavu meza ndetse za Karongi za Cyangugu usanga ari amwana amazi agera amwako twagize Kigali nago ukora ku mazi ku nyanja cyangwa se ku kiyaga icyo cyose bituma rero tutagira amahirwe y'ama beach ariko ubwiza bwayo ubwiza bwo burahari ugenda bwigaragaza ibindi byiza ni hari ahantu nagiye hitwa gute Igisozi urahazi ku Gisozi naho nyene narakunze neza cyane ndimbati yarabasohokanye yaraduseye ndimbati n'umwana mwiza bwari wese yubaho ndimbati shagira umutima mwiza aradusohokana akadutembereza kazara twereka nyene utuvumbura natwumva ahantu hashya tuvumburira nyine utuntu tutari tuzi yaratujanye ku Gisozi neza cyane ukiraho wenda reka tubiganireho ndimbati n'umwe mu bantu nako ni nawe wabakiriye hano mu Rwanda wamuvuga iki bon ndimbati ikintu cya mbere respect kuri ndimbati yubaho cyane n'umuntu asumutima mwiza mbese sinzi ukuntu no muvuga sindabona n'umwana mwiza nka ndimbati yatwakiriye neza nta kintu na kimwe twigeze tuburi wiwe haba ibyo gufungura ibyo kunywa akadutembereza ibintu byose tuba dushaka aradukorera kandi hari n'undi mwana mwiza nabonye indese Emilie hari umuntu witwa Jadosha naye nyine n'umwana mwiza umunsi umwe naramusuye ndabivuga ko nawe umunsi umwe naramusuye aranyakira neza aranzimana aramutujisi turyoshe arampakayikso hanyuma ndimbati ngazi gutanga keya byata cyane ndimbati azi gutanga keya gose afatana neza ubundi n'umwana mwiza cyane waramukunze vraiment Imana izamumpera ijuru adapfuye okay amahoro n'imigisha kuri ndimbati actually n'umugabo mwiza atera n'inkurushaho arisanzura ntago yifunga na bimwe by'abastari azi kubana n'abantu bose nanjye ni ikintu muzone inshuti yanjye turagenderana so ni byiza cyane noneho kuba twakwakira abantu bavuye mu bihugu cyane cyane nk'igihugu cy'abavukanye ugomba kumwereka urugwiro n'umutima mwiza kubera ko natwe you never know tomorrow ejo natwe twabagenderera mukatwakira bikagenda neza naho se ndabikiganira ejo mundi nejo bundi maybe ngo wasomanye kuri kamera imeze bite Kadafi ngo byagenze bite ire saga Kadafi byagenze bite Kadafi shawo yaraje tinkiganiro tipe mbona aransimbiye karasomagura amabizu ndavuga yaba we karabaye wabyakira ute birabiri bon nta nubwo biba birenze ibisanzwe nyene ntibiba birenze cyane ni ibintu bisanzwe wari usanzwe umuzi Kadafi usanzwe umuzi cyane ubwa mbere mwari mubona Kadafi nari sanzwe tamuzi mbona ibikorwa byo ariko ubwa mbere twari tubonanye face to face kuba umuntu yazaga gusoma kuri kamera muri buriya buryo ntago abyakiye nabi cyane ibisanzwe ntago bihanye n'umuco Burundi
cyane Bon, ibisanzwe biravana naho umuntu agusomye yasomye ngaha kwitama tama hanyine biba ari bisanzwe umufrende wari wese urashobora kumusoma ku itama akiyansoma ngaha ari kumukubita urushi reka da ari kumumerera nabi ntabwo ari kumuhemukiye se kari urukundo nyine cyane uba bari kwa muganga yacaja kuyivutsa okay yes ni Brenda rero ni Brenda twakiriye hano kuri Iris TV nkuko nabibabwiye ni umukinnyi w'amafilme no mu kanya wenda agenda akomoza kuri zimwe muri filime akora n'ibyo yateganya gukorera abarundi iki nabonye ni umwari ubwo uhita ubyumva umukenyezi sorry umwigeme umwigeme uzi kwisanzura uzi kuganira natekereza ko turahiza kugira turyoherwa n'ikiganiro kuko agiye tuganiriza experience amaze kugira muri cinema n'ibyo experience amaze kugira mu gahe gatoya aryo maze iminsi ngana i Kigali mu Kirundi bavuga indwi umaze indwi yose irarenga ku minsi mu Kinyarwanda bavuga icyumweru kirenzeho gato Kinyarwanda umaze no kukimenya kandi n'ubwa mbere uje mu Rwanda n'ubwa mbere nje mu Rwanda none iki Kinyarwanda gikeya basi wagiye ugerageza kuvuga cyo wagikuye he bon muri iki cyumweru rwose maze ahangaha i Kigali namenye ikinyarwanda gikeya nta nugari watangiye kugerageza base okay ni byiza cyane kugira ahantu ukabasha kwiyadapta ubu nanjye nshobora no kuganira mu Kirundi twagemiriye tuvuge mu Kirundi tuganire mu Kirundi na kimwe tuvuge mu Kirundi na kimwe tuyage mu Kirundi nje na kimwe okay ego gose inenda kubaze ibintu byose umbaze mu Kirundi okay abasore b'i Kigali mwabashije kubonana kiranze abasore b'i Kigali cyangwa abahungu b'i Kigali mumaze kubonana bakwigisha Kirundi apana mwabashije kubonana mumaze kubonana wababonye gute bon sore Kigali maze kubona sinzi yuko Kigali aba bahungu beza sinzi yuko ari bose canke abo maze kubona bagize selection nkabona beza gusa undi abasore Kigali maze kubona baba beza I mean ku mubiri bafise nyene kavisaje keza gasura keza nk'abarundi mbese ni bamwe nk'abarundi baba nyene aramaboga kuntu ubundi nyene baba bameze neza abo maze kubona ari ba Kadafi ba Sabe ba Jada ba Emilie ba Yago bandira aha hanyuma ejo bundi rero mu kiganiro najya muri kiri kiganiro cyawakoranye ngira ngo na Sabe ngira ngo nicyo wakoze so bavuga ati Sabe uri kumusekera mwakanwe uramukunze imeze bite ngo wamuterekeye amaso ngo urirya bavuga ati uyu mukobwa yamenye akunda abagabo ibaze izo komenti zose narazibonye ndarengana ubuzima busanzwe ntago wirya rero urazi ndakubwire Jado abantu benshi bakunda kubimbwira ndiko ndakora ikiganiro canke mu mafilme yose nkina bakambwira ngo Brenda arirya ngo atereka amaso ariko ivyo byose sinzi ukuntu babikora bon Demon komeze manza ari komeze niko naremwe ndavyisangamo sindavyigirisha ni ibintu nyene unabije tu basi unambwiye ngo batereka amaso gute kwireka ariko nkaje numva abantu ko barabibwira ariko izo comment nayo warazibonye izo comment narazibonye hari umuntu nabonye yakomanze ngo gwasabe ngo bararuremburira rugeze nkazibona ngo Brenda ngo wagabanyije kwirya ariko nyene ndarengana none nubwo niho ugiye gusenya urugo rw'abandi wanambagije ngo Sabe nari namukunze ariko nyene gusa tu je sinankana
sinankana nkunda abantu bose nkunda kwisekera ariko nyene sinamukunze kwa rukundo kwa rundi muca mu byumva amukunze uruhe namukunze urukundo nyene rusanzwe twese reka tukwiye gukundana bo n'Imana yavuze ngo tukiri urukundo dukundane nyene ni umuntu wakwakiriye gute wamubonye gute uburyo uko ngira ngo akenshi abantu abenshi baba bavuye mu gihugu cy'u Burundi ntago bagira amahirwe menshi yo kubona ibitangazamakuru bikomeye bibaganiriza nka Isimbi ndetse n'ibindi ntekereza ko wabaye umwe mu banyamahirwe kuko ntago platform ziremereye birabagora kuzishyikira Sabin n'umwana mwiza cyane mpora numva amakuru abantu biwacu mu Burundi bavugaho Sabe ngo arishima Sabe aragara Sabe umusavye ikiganiro ntacaguha ako je nibaza ko bamubeshera kuko je nta nubwo byangoye kugira ngo nshike ku Isimbi nabonye ari umwana mwiza yanyakiriye neza mbere yo gukora ikiganiro tubanze turatera inkuru turaganira like n'umuntu nyene umwana mwiza se naratangajwe cyane kuko je Sabe nije namusavye ikiganiro kandi mu kukimusaba nariko ndatestinga kubera yuko mu Burundi abantu baramuvuga cyane ko ari shimaragara ntago yapfa kugwiganira arishima mu Kinyarwanda nabivuga arasinze ubundi kwishima mu Kinyarwanda nukunezerwa kumererwa nukunezerwa sico nshatse kuvuga aribona ubwibone afite ubwibone ariko mvutse kugarura cumva ndi kubyumva kugara byo ndi kubyumva barakunda kuvuga cyane mu Burundi ikiganiro ntagapfa kukiguha ngo na cyane uri umurundi baravuga nyene bon shatse kubavuga amazina ariko abastar b'i Burundi bajina hanarumvise ko barabivuga maze kubyumva nanje ngeziro ndavuga ati je rero simfa kwemera ibintu numvisha abantu bavuga ndavuga ati reka ndamupima uyu muntu ndayo ko ibyo bamuvuga karivyo bon ndamwandikira kuri WhatsApp ubwo nyene nta n'imisegonde yashize ubwo naransubije ndambwira ati nitwa Brenda mvuye i Burundi ndashaka gukora ikiganiro kuri Isimbi TV ubwo nyene acarambaza ngo nta kibazo ngo twokora ngo iri hehe turavugana nyene turakora ako ndiyumvira none baryo abantu bavuga ngo Sabe ngo aragara ngo afite ubwibone ngo natakura je yambere umwana mwiza ntacu namushinja okay tumushimira cyane Sabe ni byiza ko iyo ufite platform nini ubwo supporting abantu mu buryo mwe cyangwa ubundi bari byiza abantu babakeneye amaboko babakeneye ko nyine ubashyira kuri spotlight rero abari umugisha yaba ari umugisha hanyuma twashaka kuganira noneho abantu banamenyesha ko ari n'abantu batakurikiye ibiganiro byo gukora mbere ariko akanya kureba Iris TV actually ubundi Brenda umuntu avuze Brenda ni izina rimeze gute Burundi ni izina ringana gute ibikorwa byawe ni ibi bon Brenda navuga yuko mu Burundi ni izina riremereye Burundi ni izina riremereye nkuko nabivuze nsanzwe nk'amafilme maze gukira amafilme menshi atandukanye ndashoye n'isene z'uburara shajado nakinye filme yitwa Inyatsi season nari kirara cyatari nwa n'amatayi mwe n'amayoga shimbu bavuga gute mu Kinyarwanda gushimuta abantu uri rushimusi rushimuta kwa ruteye ubwoba cyane narakaye nyine nambaye ibintu nyine by'abarara ubibona nawe iyo bayitarye ubwo Inyatsi season nibwo muri filme zamenyekanye irimo muri filme zamenyekanye indi filme nakoze yamenyekanye ni uko nabisanze ibanga kibutura imburabugirire Brenda guhemuka ishano ry'urukundo keza karire nishana ikibutura ka kimwe cyayimiriye igikabutura yo mbega filme hanyuma muri zo zose yumva utekereza ko yamenyekanye cyane abantu bakunze hanze ni yihe hari filme yitwa Kanyana yarakunzwe cyane yaramenyekanye cyane yego na Brenda yaramenyekanye cyane kuko nayironkeye ko na awards wow ndumva ko ufite ibikorwa byumvikana ariko se biterwa n'iki kugira ngo abanyarwanda hano mu Rwanda ubusanga ufite movie nk'izo zizwi zahwanye amaward usanga abanyarwanda benshi batari
batari kubimenya wowe ubona biterwa n'iki kuko urabona nagiye i Burundi akusanga filime nka za bamenya filime zizwi nka za Papa Sava ziri impanga n'izindi filime ziri kuzamuka baba bazizi cyane kutamenya filime zanyu cyane naha ubona biterwa n'iki bo nibaza yuko mvuge yuko abanyarwanda badakunda gukurikirana ibikorwa byacu cyane sinzi byaterwa nuko ubibona wowe ni mboni nibaza yuko abanyarwanda badakunda gukurikirana ibikorwa by'abarundi ngira niyo mpamvu bitamenyekana ariko tuko turashiramo ingufu nyinshi bavuga agatege turimo gushiramo agatege kugira ngo natwe abanyarwanda tumenyekanisha ibikorwa byacu mu Rwanda ariyo mpamvu duhita dufata icyemezo cyo kuva i Burundi tukaza mu Rwanda ako jadore kandi akubwira ikiganiro nakoze na Nasabe ku Isimbi TV narawe nyamakomantere menshi y'abarundi ko bavuga ngo ndi kuvuga ibinyarwanda iki niki ako shaho nagomba ndakubwira none Sabe iti Sabe jada ndakubaza nk'udufate sinagiye mu Rwanda nagiye nko muri France iyo bandi muri France mba ndiko ndavuga ururimi ruwe ese wavuga ikirundi mu France navuga ikirundi mu Faransa se bantahura nk'ubu dufate badi USA mba ndiko ndavuga ururimi ruhe ikirundi bon barakwiye nashaka ndanababwire abarundi bagenzi banje barakwiye gutahura yuko uri mu gihugu hari gihe biba ngombwa kucishamo ugo rurimi kubera yuko nk'ubu nk'akaroro navuze kwishima nabivuze mu kirundi ako uko mwebwe mu bitahura mu Rwanda siko bisigura mu kirundi rero iyo ntagenda acishamo hari abanyarwanda bakora dukurikirana kuko iyo ndiko ndakora ama interview ngaha nagomba ndiko ndakurikiranwa n'abarundi gusa rero biba biri ngombwa ko nshishamo n'ikinyarwanda kugira n'abanyarwanda ko barankurikirana batahure byoroshe kandi abanyarwanda n'abarundi twabaye bamwe shawo nubwo nakwivugira ikinyarwanda se ubundi bitwaye oya turabavukanye uzananye isamere ngavuga ikirundi cyiza bitwaye ntacyo babitwaye wanyivugishirije ikinyarwanda nkanakimenya ahubwo birenze cyane urumva kumenya ururimi n'andi mahirwe mu buzima ururimi ntago ari ikibazo kurumenya kuruvuga ntago ari ikibazo abantu baje bavyumva mu buryo buri no gutahura yuko uri mu gihugu nyene ni ngombwa ngo uvuge ugo rurimi nyene kuko nkuko nabivuze yo bandi muri Tanzania simba ndiko ndavuga ikirundi ama interview yose mba kuyakora mu Giswahili yo bandi muri Congo mba ndikuvuga ikirundi rero niyo ndi mu Rwanda abanyirekere ivugira ikinyarwanda sundi bibajyaye yes nibyo hanyuma Brenda mwese mu bindi bihugu bindi umaze kugendamo mu buryo bw'akazi nka filime ni ibihe bindi bihugu usibye u Rwanda usibye u Rwanda ndamaze kuja muri Tanzania Dar es Salaam nabwo ugiye gukora filime nagiye ngiye gukora ariko muri Tanzania nakoze ama comedy okay nakoranye shaho na kakagabo kagufi kanyemvya kunda kubita gute ngo bwabo ngo bufite ngo burebure ngo buresha nisi ngo buturanye nisi arakagabo gafite uburebure buturanye nisi yari muri Tanzania kitwa Mtukufu twarakoranye amakomedi gakunzwe hari muri comedy karakunzwe cyane ni byiza murimo muragenda mwagura amarembo nakwibaza ntago mu Rwanda nubwo bana bafite viewership iri hejuru bana ko batangiye gutera imbere mu buryo bwa quality bw'imikinire n'iki ariko ntago njya nkunda kubabona cyane bagenda mu bihugu bino bindi byo muri East Africa ngo bagende bashore y'imari bakore amafilime ariko ahanini ngewe mu bitekerezanye cyangwa se n'abantu duhora buri munsi ngenda bihuza nuko ushobora gusanga biba ari nk'ubushobozi baba budahagije bwo kubavuga ngo agenda ajye muri Tanzania akoreyo projet atege n'abantu be bose i Burundi muri kubikora cyane ari team herutse naha harimo ababeri na bagenzi be ari team na mbere yabo bari baje harimo na ba Joaquim ngira ngo nimwe mu bakuzamuye muri cinema bose twarabakiri na i Kigali baza ngo no promoting ibikorwa no gukora izindi projet namwe muri hano na team yawe amafaranga muyakura yeba bon jade kinovuga wavuze ngo abanyarwanda ntibakunze kuja muri ibi bindi bihugu je sinibaza yuko ari kibazo c'uburyo kuko ndiko ndaraba sinibaza ko abanyarwanda tubarusha amafaranga cyane abanyarwanda ntago tubarusha amafaranga ahubwo nibaza yuko bataravyiyumvamo cyangwa se baba babona ko bihagije bubwabo badakeneye korabo niko no bifata sinza ariko gusa sinovuga yuko ari babuza uburyo rega ubundi ikintu cyabaye abanyarwanda mu myaka yo hambere tutarabanza kwiyubaka twabanje gusuzugurwa n'ibihugu biduturanye ugasanga ugiye muri Uganda
situ nko mu muziki wakaka korabo n'umunya-Uganda ugasanga bifashe imyaka wajya Burundi warondera Roriro na Big Fizzo na Shidumu ugasanga nibyo ngiye ubu ngubu none nibo bari kuza kwaka korabo mu Rwanda Ibugande bari kuza kwaka korabo y'umuziki mu Rwanda urazi ikintu nakubwira cyane urazi ikintu mwakoze ko ari ikintu ciza urazi ikintu nakubwira je nanje ukuntu meze dufate insabye korabo umuntu akansuzugura cyangwa se nakubwiye ko ndi umunyamakuru nk'umustar ndamusabye ikiganiro akansuzugura ngo akaga TV nta n'amavyuzi menshi gafise ntago nagakorera kikiganiro ndavuga ati tsoke nta nubwo nshavura ahubwo rero uwo muntu abampaye inguvu zo gukora bica bituma nkorana inguvu nyinshi cyane nkamyereka ibikorwa ku buryo mu nyuma wa muntu nyene narondeye akanyanyira kangara ko nawe mu nyuma zogaruka kundondera ahubwo namwe mwakoze ikintu kizima ubundi umuntu ugiye kumusaba korabo kabona abayigize ibintu byinshi akigarisha akakwereka ko afite ikintu akurushije ntakwiye gukorana nawe cumwihorera hama wowe ugenda ushiremo ingufu kuri cyane birenze niyawe n'ibikorwa byawe shaho nawe zogaruka kurondera si ibi none byabaye nyuma none agaruka gushaka nyuma agaruka gushaka vraiment ungu budakoze yukoze collabo n'umunyamuziki wo mu Rwanda umuziki niho mbirebera kuko niho nagiye mbikurikirana cyane wenda muri cinema nago biraza cyane ngo tube twaganza ibihugu byinshi muri East Africa ariko nk'umuziki uri kuzamuka Burundi turi kubucaho Uganda nuko na Kenya yakoze collabo n'umunyarwanda muri Kenya nyamibona ba Otile Brown bande yakoze collabo n'umunyarwanda usanga aribwo bitumbagiye abantu bakabireba ari cyane hanyuma reka tugaruke ku bijyanye n'umuco n'imigaragarire n'akazi mukora n'uburyo mugenda mubihuza reka mbanze mere kuri foto yavugishije abantu benshi umbwira ukuntu uri umurundikazi ejo bundi ari umisi w'umurundikazi wagiye mu irushanwa mbona yambaye imyenda yarigiriye koko koko iriya foto warayibonye abantu narayibonye cyane none se niki kidasanzwe mu murundikazi wabonye kuri iriya foto dore ngiyo ngero irebe neza nayiravye shaho yari yiyambariye baba we bon ikintu novuga kuri iyo foto mu bisanzwe mu mico y'iwacu mu Burundi ibyo ikwambara uko onya mu mico yo mu Burundi ntabwo byemewe bon mu mico y'abarundi turambara tukikwiza oya none se ku buryo umuntu ashobora kwambara bikini akamaganwa kuri level kuvuga ngo na ministeri ishinzwe umuco gusa rero iramwihakanye gusa rero ikintu navuga ni bya bindi nariko ndavuga ubundi iyo ugiye mu gihugu hari giye biba ngombwa ko ukurikiza imico y'ico gihugu none se niba yaragiye mu mahiganwa akarurero agasanga abantu bose bari kumwe muri ayo marushano bambaye kuri si jada ari kuvamwe wenyene je ku gahande kiwanje kwanza ndanamushigikira nta nico mushinje ubwo nibyo ngiye kubaza wowe uhagaze ku ruhe ruhande uri umurundikazi wabonye muri mugenzi wabyo yambaye urabishyigikiye ntubishyigikiye byari bikwiye nibona ntibikwiye bimeze bite wowe ubona gute je ku ruha ku Burundi bavuga ngo kugatwe kiwanje kugatwe kiwaye it's okay nawe urabyumva ku giti cyawe nawe tuba ku giti cyawe ku giti cyanje mbona ego ukurikije n'imico y'u Burundi ntago byemewe ariko nivya ndi nako ndakubwira agiye mu mahigano kandi aserukiye igihugu ageze hariya asanze bose nitegeko kwambara kuri ese ubundi ari guhita ava mu mahigano akavuga ati nje ndabivuyemo cyangwa ari guca afata akambara imvutano ngo niko yari umurundi ngo je ngo ngomba nambara imvutano abandi bose bambaye kuri imvutano imishanana imvuzi imishanana yari guhita afata akambara imishanana ngo nuko ndi umurundi ngo nago nambara kuri abandi bose bambaye kuri nawe akambara imishanana kubwanje mba numva umengana ya ministeri nta nubwo yari kumuhagurukira yari kumureka tu kuko nyene ugeze muri ico gihugu gasanga ukuntu borganije ibintu ntago abapinga okay nje ko ndibaza Uburundi ni kimwe mu bihugu muri East Africa bifite ama beach menshi kandi meza njewe nta gihugu cyo muri East Africa ntarageramo ngo ntembere ndebe yaba Dar es Salaam wenda Dar es Salaam yurebye sorry Dar es Salaam nta beach igira wenda urebye nka Zanzibar ni iryoshye wagira muri Uganda usanga beach zaho zidakanganye ntazi za Munyenyo za Gaba beach za Entebbe usanga ari ibintu bisanzwe ariko i Burundi bifite umwihariko ubona haryoshye ameze neza harateguye neza
kandi kuri beach of course yambarira kuri ni kuriya nta biba bimeze bite mu buzima busanzwe bw'ahari iyo mu byambaye bagutera ibuye biba bimeze bite bon mu buzima busanzwe bw'ahariya rero bivana n'ahantu bugiye anaje nuko nambaye hari ahantu nogenda iburundi agakoba induru tu wambaye nabi baba we yambaye nabi n'indaya amajambo menshi ariko rero bivanye n'ahantu bugiye donc uri kuri beach umenya kuri beach nyene uri mu rusengero babyumva mu misa ukamenya nyene ko ugiye mu misa ukambara nk'ugiye mu misa ugiye mu rubanza runaka nimba ari urubanza rwo kuganduka biterwa n'ahantu bugiye cyangwa ibintu bugiye mbese mu Burundi ubu ngubu iyi nimini wakabije cyane aga nanje ni nashikari abana b'i Kigali bambaye boxer mu muhanda none uzavuga ati karabaye n'abakobwa b'abanyarwandakazi ino sasa rero rani n'ikintu nabonye jado aha nambaye ndende mu Rwanda nambaye ndende cyane umunsi tugenda hariya ni gisozi umunsi tugenda igisozi hari ejo bundi baba we narashize uzi no ko hakonje harakonje kandi shaho hari mwijoro hari imbeho iteye ubwoba ako nisangira abantu biyambariye utuntu nyene nakubwiye nambaye ndende cyane nkavuga none bari abantu nta nimbeho shaho nta n'umupira w'imbeho baba biyambariye baba birekuye nyene ariko biraterwa n'imico y'igihugu nakubwiye je ngaho i Burundi hari ahantu nogenda sinda ninjire bakanyirukana banagufunga ariko banamfunga uziko bigeze kuza baratubuza no kwinjira mu muji muri ville harigeze gusohoka iryo tangazo yuko wambaye mini ugiye muri ville baradufata abapolisi bakabafunga ariko ico gihe je sinafashwe kubera iryo tegeko risohoka sinasuye kuja muri ville nigumira mu makartie nja muri ville gukora iki bamfunga ako barabafata shaho okay ni ikibazo gikomeye cyane ubona atari kubangamira uburenganzira bwanyu cyane ko ndaje cyangwa bikwiye muri bo kurengera umuco wanyu bifata utubundi ku giti cyanjye ku giti cyanjye banumva umenga nyine botureka tu ako nyine umuntu wese aba akiraba akavuga ati sindenze urugero nabikubwiye bivanye naho ubugiye kuko umuntu wese arireba shaho kuko nanje nk'ikanzu nambaye ngiye nko mu misa ntago nayijana ariko nyene hariho nk'ahantu ngiye banumva umenga inzoki rimwe batureka bareke mwisanzu mutwike hashya okay ushobora wenda kumbwira nka bamwe mu bastari nka batatu mu Rwanda ukunda cyangwa se ufana akunda gukurikira umusitari wa mbere nkunda rero ndakunda Bruce Melody cyane ndakunda Bruce Melody kandi shaje ado ndashaka kumubona ndashaka no guhura nawe cyane nawe niba ajya kurikirana ibiganiro bya Iris TV abyumve ko Brenda Kajara ashaka kumubona kandi ntago nshaka kuvino mu Rwanda ntamubonye Bruce Melody abundi umusitari nkunda ndakunda ba Tom Cruise King James aho twagiye mu baririmbyi tugiye mu bakinyi ba filime ndakunda cyane ndimbati ndakunda ndimbati ndakunda Asia Mutoni ariko shaho nagize amahirwe make sanga nta nubwo ari ino nari nzi ko nzamubona ako nasanze atari ino yarigendeye aba diaspora baramudutwaye shaba diaspora ndabanga abantu wa Asia wanje baramusimbukanye muri Amerika ko nzamusangayo tu okay je nikigera bizakunda okay hanyuma mu bakinyi ba film uvuze harimo kuri top number 1 ndimbati n'ubundi waraje ni naho washyikiye ni naho uri kuba muri minsi ubundi navuga kugeza ubu umubano wawe na ndimbati umeze ute meze neza ikintu cya mbere canshimishije kwisanga nashikiye kwa ndimbati kuko ndanamukunda navuye i Burundi mvuga ati yasha nta nubwo nzava mu Rwanda ntabonye ndimbati kandi ni nawe muntu wa mbere twiyumviriye gushira muri projet yacu
projet twaje gukorera ino ya filme no muntu wa mbere twiyumviriye tukiciyumvira filme twiyumviriye ndimbati kandi shaja filme turi gukina n'umugabo wanje muri filme kurumbe kurumva relationship yanyu yakomeye uramufana niyo mufana n'umuntu ukunda muri sinema nyarwanda warashyitse ushyikiriwe muri kubana ntago muri kubana nyine kwa mutari ariko yarakwakiriye muri mu bikorwa bye muri gukina ari umugabo wawe ubu ni nyine relationship yanyu ko numva yakomeje gukura aho nushaka gusenyera ni ntago musenyera ntabirenze sizamusenyera tugira limite ariko nizere ko urukundo mukunda uzarulimita rwinjire ngo nshobora kwinjira ndamukunda urukundo rw'umufana kandi shahu n'umugore we warabitahura umugore we turamana kenshi nawe nyene mwanya munini cyane tuba turi kumwe n'ejo twari kumwe twavanye nko mu masayi n'ijoro n'umugore wiwe akabibona ko umukunda kandi nyene nawe nkabimubwira bimubwiye so nicyo avuga arabitahura kubera ariko nawe ndamukunda n'umugore wandi mbati ndamukunda kuko sindiko ndavuga ko ndamukunda kwa rukundo urundi abantu baca biyumvira nyene nibisanzwe by'ubufana nyine umubano mwiza urumva yuko ntaco byo mubwira mpora nja no kumusura muhiriwe kwa twashikiye ni ku hoteli kwa Ndimbati ako wese haba akaba hari kenshi umwanya munini kumva ni hoteli yiwe kenshi hari giye hava no mu masamna nijoro uko nkagenda kumusura no mu rugi wiwe umugore wiwe nawe n'umwana mwiza arazi kwakira cyane afise kiyayo ahubwo uriya muryango arahezagiwe n'umugore wiwe akatwakira neza arabizi nyene nawe ndamukunda umugabo we nkamu okay ni byiza ni rwa rukundo nyine rw'ubuvandimwe kandi na filme tuko turakina nyene dukina ari umugabo wanje biba biri ngombwa nyene yuko yabaye umugabo wawe yabaye umugabo wanje asigara umugabo wawe ndimbati n'umugabo wanje muri filme ariko ni kazi kawe mbivuze utazasenyura amenye hanyuma ni Brenda rero twarimo tuganira ngira ngo mwagiye mwumva bimwe na bimwe urugendo rwo uko rumeze hano mu Rwanda uryo yabonye mu Rwanda n'abanyarwanda ibyo yagiye hura nabyo akazi ke mwakumvise Brenda hari uri kumwe na team yaba Gasore ndetse ndi kumwe na team yitwa Power Company turi kumwe na Gasore Babalao okay n'abandi bitwa witwa Uniha hari Philippe Bolazi abanyarwanda mujya mukurikira ibikorwa by'i Burundi izo filime abo bastari barahari bari mu gihugu ushobora kubarondera ushobora kubabona hanyuma uri umunyamakuru ufite televiziyo yawe wakwitsa n'abantu televiziyo yakuntu yitwa n'abantu bashobora kugusanga yitwa ongera basubiremo televiziyo yanjye yitwa Dramvo TV okay mushobora kujya yongera rimwe wowe Dramvo TV subiramo nawe Wingobora subiramo ndabyumvise abantu babyumvise ndakwijana subiriramo ijana nirikeye nirikeya ndagwibumba 5 Dramvo TV vuga neza vuga twumva Dramvo TV ariko je navuze Dramvo navuze Dramvo bunu guprononsa rero Dramvo TV bitanu byanje hereze mire inyuma kamera okay mujye kuri YouTube muyirondere Dramvo TV umukande subscribe munyo mukurikira ibiganiro by'umwari ndetse n'amafilme y'ahantu agiye hose kuri platform ze ngira ngo Brenda Kajora kuri Instagram mukurikira ibindi bikorwa byinshi azagenda gukora bazajya bagenda babibona bazibona no kuri Buja Moves Online TV Rukundo News TV bakandisha no kuri Mr Sami Official okay bose ni byiza ko tubavuga none ingenzi bari close nawe so reka dusoze tugushimire ku mwanya waduhaye n'ikiganiro twagize natekereza ko abanyarwanda bakwakiriye neza bizanakomeza nushaka uzazuna turi naha rwose ujyo ukorera filime nini naha byose birashoboka uzizira Kigali Nego okay byose ni byiza hose ni mu rugo ntacyo byabitwaye reka nshimire Brenda rero cyane ku mwanya yaduhaye
shimire Meriye wadufashije ku majwi n'amashusho. Iyi ni Iris TV ngende Jado, twishime mukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze barinde. Cyo tuvuga ngo Imana y'u Rwanda. Ariko uyu munsi twongereho Imana y'u Rwanda ni Burundi, yirwa handi gataha Rwanda ni Burundi. Yirwa handi gataha Rwanda. Wareka da yirwa handi gataha Rwanda niko abanyarwanda tuvuga. Irari ngozi. Iyo ni mvugo namwe murayigira epfiriya cyangwa niyo uhimbye nona. Hariho ingozi, hari ahantu bitwa mu byigwa by'Imana. Ubwo namwe muravuga ngo yirwa handi igataha Burundi. Nubwo tuvuga ati yirwa Burundi, nawe yokwirwa Burundi, yatembera ahantu hose yigiye. Ari gataha ingozi. So ni imvugo rero yamenyerewe cyane n'abanyarwanda, nago nari ko no mu Burundi ariko bayivuga, ariko urumva ko nukusa nkaho bayirata kwirata Imana. Buriya Imana yiri wahandi gataha Rwanda, buriya ikintu bishatse gusobanura, ubundi bishatse gusobanura ko nyine niho mu rugo. Umugabo ajya guhiga hirya no hino ariko agatahiwe mu rugo. Rero bava ngo ni Imana y'u Rwanda itaha Rwanda ikirwa handi gataha Rwanda. Noneho natwe bacu turayikoresha. Nize rero yuko mu Burundi naho urugo y'Imana. Okay. Nawe yakwirwa mu Burundi yama gutaha iyo Mana niyo tuvuga, turayibaragije rero komeze barindire muri byose mukora mu iterambere ryanyu. Abatameze neza kwiyambaza biba byoroshye, ikagufasha ikakuragira kuba hafi igihe bikomeye, ukabona rwose kubera inyenyeri nziza. Reka tubashimire cyane, ni Iris TV mu kandi subscribe muri benshi kugira ngo mwenye mubona ibiganiro byinshi bitandukanye. Rwanda Urundi, one person one country. Bye bye.